Jovig Kishevale wa mupolisi n'umuryango we wose yaje ko nafite urufunguzo umuvandimwe yamusijya amubwira ati no miliyoni 5 zabari abagabo z'amayero turi mu Burayi utagira ngo ni z'amanyamerika z'amayero mu rukerera ntiyigeze aryama urwo rukerera ruri kuza agenda asa nk'ureba ibiyezi azaga naho uyu nguyu yari yicaye yumva aruje ku muryango n'umukomando ntago aryama yumvise ku muryango yishe inyuma y'urugi ndica igisambo waje ku muryango gatururi kingura yitonze fatano karaga umuginga we kumbe ni mwana gave you the fucking keys, bro. Mwana urandangije mwana urampuye yaramuzamura What happened to you? Cyakunyene cyabite Oh, you know, usually I got hit by a car, I fucked up by you. Imodoka yangonze nawe urampuye. Man, I almost killed you. Kabuze gato nkwica. Everybody's trying to do that lately. Naye ngwino ku murongo n'undi bashaka kunyica kari benshi se bashaka kunyica akagabo gafite amaganya ngo rakaza neza naye ku murongo bashaka kunyica n'ubundi bashaka kunyica ni benshi hano gafite amaganya menya bakarembeje. Someone else, huh? Yeah, fucking guy in a cowboy hat. I couldn't get his face. Umuginga waje ngongesha imodoka narindi kubona amaze kurangiza bari bagiye bashaka kunyica. This fuck. Pretty banged up, man. Hey, you want a beer? Shaka byeri? Yeah. Waba nkoreye umuti. Ibaza abantu barasinzi umuntu akugeza mu gitondo yakubiswe ariko umuti ugiye kumwana ibyeri. Feet. Ibirenge byawe bikure ku meza. Just like your brother. Meze nk'umuvandimwe wawe, menya n'umuvandimwe atarakundaga bashyira ibirenge ku meza. Cyase ku ntebe. Gatorori. Oh, fuck. Yeah. Payne, I think they killed Valley. Ndakeka bishe Val. He said we're gonna meet this morning. He never showed. Val yagomba kuza mu gitondo ariko ntabwo tugeze tubonana nawe. Val wibike bamurashe. N'umuryango we wose. Said he was gonna bring the tape of the girl and the pimp getting killed. Yagomba kutuzanira kasete yagaragaje ukuntu abantu bapfuye. Same at the house. Nahamagaye nimero y'amamagara nimero y'iwabo nta muntu ugeze witaba. He thinks I'm dead. Valley would have been the last one. Ubu nanjye umuyobozi birabigize ibyana bitwa tora arakeka ko napfuye akeka ko ari njye wanyuma. Me. Yikeka ko ari wenyine usigaye kuko nanjye ndasigaye ngomba kumuhiga. Nanjye ndahari babyukiye kuri byeri. Tell me about this Ash Pulaski guy. Banza umbwire kuri musore bita Ash Pulaski. He's your brother. Wa ndo usigiye miliyoni. Well, at least he was until they found him dead with a hole in his face. Uwo niwe wajyaga usigira uwo niwe wajya guha amakuru umuvandimwe wawe. Yega amakuru umuvandimwe we. Nuko umuvandimwe yajya gupfa video yindi twabonye yavuze ati Ash Pulaski yansigiye na miliyoni 5. Yes, enough to fry Joe Vig. Ash Pulaski yari snitch. Bega bivuze ngo yakoraga bari abagizi bana bakazana amakuru umupolisi. Abarara bita ba snitch, abapolisi bita ba informant. Babantu bazana amakuru polisi ugasanga n'umuraraza akabwira polisi bera abandi barara rero ushaka kubafata wabasanga hana. Nabazana amakuru. Ariko bigeze ku barara bita ma snitch. Snitch kandi abari umuntu ngo wafo mu baji, mu maji. Narome. Trouble. Wanted Vic. But he was determined. You know how he was. Fuck, man, I miss him, man. Mwana muvandimwe wenda namukumbuye tu. Kuno yari yemereye. Muvandimwe yakoraga akazi neza. Yari umwunganizi uyu. Uyu yaramuvuga akanyuzamo akavuga ati mwana ndanamukumbuye tu. Ibyo bakoranaga amakazi. Hari igihe umuntu aba ari G yawe nyine. She love all the time. Njya kumva ijambo G naryumva nyakana n'imbaraga afite imyaka nimba ari 6 nimba ari 7 kandi mwe nkiga mu wa 3 primaire. Twarahuye yara kuri 40 ngoroke nguri G ndumirwa. Ijise ni cyo mwana ngoroke nguri G kiga mu wa 3. Birancanga ruri munsi sindamenye iryo jambo. Kumbe no bidatinze ari umukobwa baje kureba. Ni umukobwa akundanaga nanone. Ngo na Uncle Cody cyangwa se yakundanaga n'umuvandimwe wa Payne. Going to ace that history test. Umva iyi test y'amateka ndaza kuyuzuza. Ndayitsinda. Hano haruhari. Cyane gutya kicaraga kure y'impeta. Ni wa mugore. Bari bagakwifoto yahoze ari umugore uriya wapfuye. She looks just like you. Uriya mukobwa uri yari amurasa n'umuvandimwe w'uyu. Sharano. You know who I am, right? Uzondiwe sibyo? Yego ndakuzi. Yari umugore w'umukuru wapfuye. Harashize igihe kingana iki? Just for a short while.
I loved him. harashize igihe gito dushyingiranwe namukundaga To save me, you know? yashakaga kuntabara But from who? agutabara nde kakana karumuna kuriya Hi. bite Hey, bite I know you. ndakuzi since you were this big. nguze urakana Yeah, now I am. abo narakuze uza akazi ndimo uza akazi nkora Worked with Uncle Cody. wakoranaga na Uncle Cody You doing okay? umeze neza yego Great. buramba numiwe amaji I miss him. kana kigize ngo ni akaji Me too. nanjye ndamukumbuye That dragged me into their world. Told me if I don't help them recruit girls, they will destroy everything. Frank yanjyanye mu isi yabarambwira ngo nizanye mbafasha gushaka abakobwa bajya mu kazi ngo bazanyica He's the devil. gusa hari uwitwa Toro niwe sekibi That's what they really do. Traffic drugs. bivuze ngo abo bakobwa washakaga babakora isosi y'umukobwa yahoze akorera nawe barabagizi ba nabi ariko ngo bafataga abakobwa bakajya bazengurutsa ibiyobyabwenge ndetse n'abantu He's 15, John. gashiki kanye karumuna kanye gafite imyaka 15 They're all girl. ntabwo wamenya icyo bari kugakoresha iyo nemera gukora ibyo bansabaga kujya mfata abakobwa nkabashakira nkarokerita abakobwa bagomba gukoreshwa bacuruza ibiyobyabwenge babizengurutsa kuki utabacitse se That before. nigeze kubigerageza mbere kubacika dore icyo bankoreye It might as well been him. Vic does the hitting. It's his thing. ati none se wabikoze ni Vig cyangwa ni Toro ati Vig niwe ugukubita cyangwa niwe uguhemukira ariko uba wamutegetse niwe Toro There's a major shipment going out. muri kano kanya hari ubwato buhambaye cyane bugiye gutwara abantu benshi abakobwa baba batwaye ibiyobyabwenge babyambutsa Yeah. You too. kabone ka karumuna kuriya gafite imyaka ngo 15 uriya mugore ngo yegereje gucika bari bamwishe namubwira ati gashiki kawe tuzakica nugerageza kuturwanya niwe ufasha kurokirita abakobwa Yeah. Okay. Ready? bivuze ngo uyu mukobwa agomba kumufasha yakundanaga n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody Come on. I'll walk it. vayo turacyari hahandi uyavayo ari kugenda bamwereka video bamwohereje ku video kuri telefone abona wa mukobwa wahoze yakundana witwaga Sky w'umumansuzi bamufashe we na mugenzi we Monica we na Monica bafashe ibigo biri kubaniga abonye se ibigo biri kubaniga How does it feel to watch the ones you love suffer? urumva bimeze gute kubona abantu ukunda bababara kigabo kiramubarira kimuha n'agatoki kigigeye sasu kirabarasa uyareba yarayibonye kirasa umu egisi we wa mukobwa yarababaye shawu avuye hakunino tugaruke hakunino muri ya nzu mberabyombi kumba abamansuzi nibo batorezwa Come on, girls. abamansuzi batorezwa ahantu mugire bakobwa That's it, girls. aho Hey, I want you to feel sexy. mube sexy Sexy. Turn. sore aho winjiye n'umujinya shawu avayo n'umujinya ashobora bari gutorezwa muri ya nzu mberabyombi ya sare mberabyombi That's the money shot. ayo ni amafaranga ari kwikaragasha John Vic, what the fuck? What the fuck? John Vigari Here. gisha umugabo amagambo yavuze Who the fuck are you, Bell? yabaye nka cya kigo ry'injya numva kivuga what the fuck mwa nimba ari icyayi cyayi ariko gifite ubwenge kimwe cy'ibisatsi bimeze ukuntu cyasomye gira what the fuck uretse wumve what the fuck mwa What the fuck? What the fuck is going on? neza ni rwa rwajya baryitane okay nago korodoro yitwa korodoro niko bambwiye hano Who the fuck are you, Bell? urinde mwana uri cyane Joe Vig. ndashaka Joe Vig Bell, ntabwo muzi urushyi korodoro baramukubita I don't remember who that is. ntabwo uwo muntu muzi urushyi none uramwibutse You know what? urushyi How about now? haba nawe ubu noneho uramwibutse se basi ubu noneho uramumenye ubu se byo bimeze bituri kumwibuka
bari kumukubita uyu mugabo mwibuke Joe Vigari. I just run the club. I don't get involved in the dramas. Man njye ibindi bintu ntago njya mbyinjira mu gihe cyo nkora mani ni ukureba kari akabari kanjye n'abamansuza. Arashaka kwitwa Joe Vig yamubonye arasa umu egisi we ndetse n'undi mushuti witwa Monica. Sani kigo jyano iki kigeze hano arabuyumvisha bazamuka matari yishana kuvayo rimwe kick pusha uretse n'indwanyi ntatinzamo yatarajya kure ka rugondiye nepfusha uhambe muriro ndapfuye mugeri ndapfuye umwana wampereje heza kura y'inyundo arayikaraga umugabo ni umugome kura y'inyundo Joe Vig niwe nshaka Joe Vig akira aho yumva abandi bari kuzamuka nanone agaruka kwiyishana undi wazamutse kuvayo Fabrice y'imahoko ishido hasi Fabrice nawe ntugahubuke Fabrice sherifu wa mahoko na Romeo ari hejuru rwose rero nakubeshya ariko ari hejuru Joe Vig ari hejuru kizamurayo kumbe hejuru mu gihe bari kurupima ku biro. Nimugire ikintu kimwe musiga inyuma mugire neza mupakire urwo rumugi tugende. Kumbe dore Joe Vig ni hari mwana mugire tugire wane Joe Vig hari hano Joe Vig hano kingura arasarasa mugenzi we uranda shomye bakoranaga arahubutse yarayimutunga ayimushyiraho. So you like to hurt women, motherfucker? Kunda gukubita abagore madantuza? Be upset about Sky and Monica. Sky na Monica byarangiye. They were a blast. Bari ubugoryi buraho amushyiramo. Zari rupita ziraho. Tough guy, huh? Urakomeye ari? You have the balls to come in here and get me? Urumfite imbaraga zazano kumbona? Box. Push. You cops are all dead meat. Wowe n'abapolisi mwese muri nyama zapfuye. Tera biranga. Mugeri. Uyu mugabo ngo nagajya arwana ibintu byo kurwana ngarabyanga. Ibyo kurwana nagajya bikora. Wenga arakubita gusa ngo kuko ngiye yakubise ntago byitwa ko yarwanye. Aba yahanenye. Kuko we ntago bajya bamukubita. Twatangiye bitubwira. Terura akagoryi depoza hano kubita shawo kubita Michael J. White shabundi yari ari hano mu Rwanda murabyibuka ejo bundi ari hano mu Rwanda Rocky wambabariye tukabona nakubushize nakohereje filime n'uyisobanura ati ntago mbonana nawe ndi busy Toma Nyiragwe rinda agenda tutabonanye nta mwanya mba mfite n'ubu bambwira sha wanyiyemeyeho naramaze ese nkubeye yazanye ngo nakamwe gakina ongo back nanze kubiteza nabo baracyabinyurira hako bapfuje ese ngiye bamfatiraho bambone. Everything you see around here, that man forced me. Umva ibyibona byose ngo rano uyu mugabo yarabimatirije ngiye nkurikirana akabyiniro gusa. So you've seen him? Ndashaka kwitwa Toro boss wawe waramubona? From time to time, but he's always cover up that weird voice. Toro urayitwikiriye njya mubona ariko urayitwikiriye ntiwamenye isura ye. Boss wabo. Boss wabo nagwa muri sura. He only comes here for Lacey, please. Ageze aje kure witwa Lacey. That man is obsessed with her. Umuntu wenyine azi anakunda ni Lacey. Lacey kandi niwe wandi wakundanaga n'umuvandimwe we. Wa undi bari kumwe ku manywa. Yaje kureba Lacey.
One wenyine uzi isura. What? No. Tell him that. Ati barambwiye ngo turamuzi ntago muzi bibwira uri. Believe me, John. I love Yizira John. Toro. He's crazy. He thinks I'm his, and I Toro yaransariye siko mukunda ariko ntago nduwe ngiye nakundaga umuvandimwe we Cody. swear to you. Ndakurahirira. Ngiye nkunda Cody. Umuvandimwe niwe nkunda. Nuko ngo Toro yansariye Toro nta muntu umuzi isura. Okay, I'll help you get out from under this. Okay, ndaza kugufasha bino kubivamo. Who is? So, Ariko mpaka nawe umfashe menye ko Toro ninde. at 8 o'clock at Mogushwaya Palace. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Mu ngoro ya Moshwaya. Big is dead. Frankie Fine is dead. Umubwire aze ndamuha miliyoni z'eshanu we akurekure ugende uze tujyane. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Come. Now you say you loved Cody, right? Kandi wambwiye gukunda Cody umuvandimwe wanjye. Then you'll do this for me. Ubinkorere basi. Wikorere umuvandimwe wanjye wapfuye. Fucks with me. Nunyinisha I'm gonna send his ass home. cyangwa se wakanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Ibaza ariko Imana we ati umuntu nanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Tugaruke hano. Oh, hey. We. I was just about to call you about Christmas dinner next week. You think you can make it? Hey, Arnold, I need your help, man. Nyine mfasha bwawe I mwana. just set up a meeting with Toro. Nateguye inama na Toro. Yeah. It's impossible. Look, I came across something Toro wants. I'd like to make Naje gura n'ikintu turashaka. back up, okay? Look, see, Arnold, I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. That's all I want. Ati mfite umugore Toro akunda nanjye mfite miliyoni 5 nshaka kumuha. Different things. All Ngiye gura na Toro. lazy love and Arnold, I just need your help. Nyine mfasha bwawe. You and some of the old ADS guys to cover my 6 while I make the exchange. Ngiye kujya gura n'uwo Toro muri izo miliyoni 5 nawo muwa mugore. Icyo mwe muri buze gukora nuko wamuncungiye uwo Toro tukamufata. Katorori. Uyeri hano. Ari hano yaraje yagiye gusaba ubufasha. Briggs is out. Briggs yanze kudufasha turi twenyine turi babiri. Briggs yabimye abasirikare bajya kubafasha abantu bagomba kubaga bakifasha no kwirwanaho. Katorori. Cody's dead, Payne. Team's dead. Cody yarapfuye ikipe yararangiye. Yeah, I'm down. Ubu ni njye nawe njye nditeguye. And how many of these motherfuckers do I got to kill? Yeah. Barakwereka bagiye guhurira kuri Moshwaya Palace. Nijoro. Saa y'ijoro. Ni babiri. Bagiye guhura n'uwitwa Toro. Bamufite miliyoni 5 z'amayero. Musora zawo ziri. Bari ko Toro uyu yahoze ari sniper babitubwiye ko ibya ibunda by'aba sniper biri mu kintu nka kiriya. Ntago ari gitari. Mogushwaya Palace. Mogushwaya Palace yangore ya Mogushwaya. Mogushwaya batangiye kwitubwiraho. An ancient palace with deep roots to the history of the region. Ati ni ingoro yambaye ifite imizi yayo cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini. Built over a hole in the ground they called the gate to hell. Nanone ngo iyo ngoro yubatse hejuru y'icyobo kinini cyane. Ngicyobo kirekire kidafite igarukiro, ngicyo cyobo bavuga ko ari icyobo cyerekeza ikuzimu kwa Satani. A hole said to be so deep that no one could see the bottom. Ndetse ngicyo cyobo ni kinini cyane nta muntu n'umwe urigera yabasha kuba yabona mu ndiba zacyo. Nta muntu urabona munsi. Since then, they say animal-human hybrids were reported to have crawled out of it. Hari abantu benshi bagiye bazana ibihuha cyangwa se bajyaga bavuga ngo icyo cyobo ngo hari inyamaswa n'abantu benda kumera nk'ibinyamaswa bajyaga bazamuka muri icyo cyobo. And dark-winged otherworldly creatures flew in the vicinity. Abandi bakavuga ati nanone hari ibinyamaswa byaga bizamuka muri icyo cyobo biguruka bikazamuka muri icyo cyobo. If this is the gate to hell, nimba kuko iri ari irembo ry'ikuzimu ni ya magambo y'umusore Payne. it's time to slam that fucking thing shut. Nicyo giye kugira ngo kira kigoryi nze kukica icyo ngicyo cyatura umuyobozi w'abagizi ba nabi nze kumwica manuke muri icyo cyobo turebe ko ari we wagifunga byibura. Katururi barakwereka abana bahageze imbere aho bapanze gurira bari kuri Mogushwaya Palace za kurino batangira gutega ibisasu. Bo ni babiri bahageze imbere batumije uwitwa Toro batangira gutega ibisasu aze gusanga bamwiteguye. Bimeze bite? Yeah. Sayijoro bagiye guhurira aho ngaho. Nakubwiye
ni sniper arizaje ya mbere yaje sniper yageze kare kumbuje Payne nibwo acyagera yahageze Payne. Payne I have vision on you. You're covered. You fighting high ground? mani njye nahageze urarinzwe ubundi kugucungira hari icyo ubona ku butaka hari abo yabonye baza Payne, we got bogeys. Payne dufite abadukurikiye mwana abaje Breaking off. They're flanking us. hari izindi modoka ebyiri zikase hirya zo kutujijisha mbega ni agatego yeah. Tururi bavayo One van headed to you. Lost visual on the other two. hari indi modoka imwe ije igusatira ariko utirengaje ko hari izindi zaciye ku ruhande Tururi ni sniper uri kumucungira Second possession ready? sniper aragatsindwa ku rugamba hari vani yaje isatira hari yeah. Okay. Got eyes on the other two players. Pulling up to you now. babaginga abandi baparitse hirya nabo ndi kubabona Katururi About 6 on foot on the ground. ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka ubwo ni abantu batatu ibirenge bitandatu ku butaka hano baginga abakomando rero muri Amerika ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka imbere yanjye yeah. harufimo witwikiriye Payne. Payne ni Toro ngahora yitwikiriye nta muntu umuzi isura nta muntu umuzi Payne. urabizi hano barambonye ndahinduye Move. arahinduye ku ruhande Toro yaje You wanted to deal with me? I'm right here. nimba washaka uyu mukobwa ari hano Just like you asked. I know you're out there somewhere, hovering among the dead. ndabizi uri aho ngaho umeze nk'uri kugenda mu bapfuye Negative. Moving to the south of the palace. Copy. bano nabo natwe turi kuzenguruka ino ngoro turebe ko nta bandi bantu bazanye over abandi bazanye na Toro bari kuzenguruka inyuma Pretty great for John Payne, who walks among the dead. ati Payne bagiye bavuga ngo uri umuntu ugenda mu bapfuye mbega we yica abantu akabazengurukamo Did you know that? How'd you know that, Toro? Katorori Coward! kigwari vayo Still no sign of him. The outer wall is clear. Wait, sir. We have something. We spotted a shooter in the northeast mezzanine. You said yet? Payne. I got him painted. Say the word. Hey! You want to get out here? Take the shot. murase This is for his family. reka murase arashe tararasara ibyaturikanye babagenzi bari ku ruhande byica umuti Katorori This is for Monica. kana kamonika isasu Monica ni wa museriveri sasu hey Katorori yeah masasu sniper arabafite neza basa hejuru ririya ndeba kure yo kumuna zaba sniper ireba nkaho ari ku manywa Too late for running. hey sasu izo naba cyari ni Toro bosi wabo Katorori sasu ku bagabo sniper hejuru abona neza cyane sniper ku rugamba bari mubi cyane monsheri ngemba mbizi All right, Toro, let's do this. sawa Toro reka bino tubikore Toro nta muntu umuzi isura In the chapel. Let her go and I'll take you to it.
reka uwo mukobwa aceho mujyane muri chapel, muri chapeli, muri wa rusengero, mwereke amafaranga yawe ari. Now show you where it is. How do I know you're not lying about what's inside? Gute nakwizera ku bintu birimo imbere? Umugabo n'ijwi rye barivugira kure ryirangure na n'umuntu uzi ijwi rye. I got him. Ndamufite. Hey, motherfucker. Uyu nguyu ataramurasa inyuma yaturuka abandi. Uyabona abandi baje ni wa mukobwa. Kino kigabo kino gigize cyane cyatoro kiramukundira kwinaga gikunda. Reba inyuma yawe. Uyacaho. Mukobwa. Dore umukobwa ngo baramurasa. Kurasa umugizi wa nabarasa ingofero gusa. Mukobwa baramurashe. Kumbe Briggs tuzi nka Fande niwe Toro umugizi wa nabi. Uyu yarabyiboneye. Toro tuzi nka Fande. Uyu yarabibonye. Briggs. You are all fucking men. Mwana abantu bawe koko. Yabashobora kuba uyu mugabo aricaga abantu be. Wakijambo avuze ati abantu bawe koko. Nicyo kibazo. Sasu. Katururi. You got bogus on your left. Sasu. Hey. Sasu. No. Sasu. Sniper. Ntago ajya husha ubundi kirazira yahushije. Gusa kirirego. Nko kumva. Hey. Sasa shiramo. Briggs tuzi nka Fande. Hey. Uyu ni ndwanyi. Sasu. Nundi munsi. Mugizi wa naba hanyuze. Uyu yarahabonye. Aramukurikira. Bucece mu gace. No. Vayo. Nk'umuntu ukora ibyaza agenda gake gake ntagahubuka. Mwari mwumva mubuka nk'ababana wapi. Mwari mwumva nsamara wapi. Sinkora ibyonzi yego. Throw the weapon in the pit. Shira imbunda yawe muri kiriya cyobo. Naga muri cya cyobo ngo kigikuzimu. Ngo bagiye karinzira igikuzimu ko nta muntu uzigarukiro ryacyo. Ikura mu ryashwe. Where's the case? Iyo case iri briefcase iri. Uretse iri mu miliyoni 5 z'amayero. Ubundi hari amafaranga atabaho aba muri filime gusa. Miliyoni 5 z'amayero bari amafaranga menshi mu nsheri. Usanga abantu tuyafite mu Rwanda ari nge n'abandi bantu batari benshi cyane. No story necessary, John. I'm done. Ko nge nago nyafite nakabantu tuyarengeje tutari benshi abayafite wenda murahari. 5 million and disappear. Now hand over the case. Well, you're gonna disappear. Sunikira ko iyo case. You know I already figured out it was you. How long you know? Uzigiye nakumenye. Musarata yabwira ati namenye ko ari we mugizi wa nabi umunsi wa mbere duhura. Tayabwira ati ndeba video nibutse umunsi wa mbere ngumona n'imbunda. 11 without old unit insignia. Nahise nibaza kubona nakubonanye imbunda umunsi wa mbere nza hano muri kino gihugu nkakubona n'imbunda idafite ikimenyetso cya unit yacu. What are you thinking? Ubona no muri video iyo mbunda imitamenye ko ari mugizi wa nabi yarabimenye. This is gonna end. John, the legend. Urakeka birangira gute? Killed in action. Biraza kuba ko iciwe mu gikorwa. Please. Sucks. Because I was damn close to. Bakavuga ko Toro umugizi wa nabi yakwishe agacika nanjye no bakama mupeti bavuga ati umugizi wa nabi yanciye mu myanya y'intoki nari musatiriye nuko biri bugende ndakwishe. Hano wari waje undi mugizi wa nabi Katorore sayijoro bucece. Looking for me? Ushaka njyewe? Oh yeah. Yego. Cut you just like I did Valley. Reka nkwishe nkuko nice Valley. Valley ni yanshuti ye barashe n'umuryango we. Tangiye kubyibuka. Iki kigabo arakizi. Ku kiriyo yarakibonye cyari gihari. Ntahagaraho gusa. Kigabo arakizi. Kigabo arakizi. Cyakoranaga na Briggs. Yarakibutse. Kicenye cya Briggs. Tera! Briggs ni Toro. Kubaga wapi? Tambaga. Kubaga zibukira. Katurere. Bose ndwanyi winera icyuma. Bose babangutse. Hano ubundi ni umuhate umurava gukanura cyane ubuzima bwawe bugume mu kibugu bw'abandi buceho. Bugoswe gato bw'abandi bugumana ukagenda. Bega kuri iyi si nimba uri no kunyumva nakazi kose ukora n'icyo ukora cyose nugukanura cyane ukaguma urenze. Niko gahunda bimeze. Hari ugoswe barabara kurangiza. She loved him.
I wanted her to love me. none kucishe Kodi ati Kodi impamvu namwishe uriya mukobwa Rasi yaramukundaga kandi nari njye nari nkeneye kurasa nkunda bivuze ngo uyu mugabo byatumye yica Kodi hari arimo no kuba wa mukobwa Rasi yarakundaga uyu mugabo Kodi wapfuye aho kugira ngo akundure bivuze ngo no byatumye toramwica urukundo rwari rubyiganjemo. What about Valley's family? His Nose umuryango wa Val they all had to die because of your upset. Where's your case ntago nyiguhereza Pawns, John. bano hanze rowe n'umwicanyi Mason buretse bose bafite umuhate n'umurava baranabangutse buretse Being a pawn in somebody else's game, decided to run one of my own. Now save me the trouble of wiping the blood off that and throw me the fucking case! sunikira hano iyo kezi hano murava tumuhate kugira ngo urebe ko ubuzima bwawe buguma mu kibuga bw'abandi bugacaho buretse murava kuraje ibikubara buretse ndaguma mu kibuga ucaho ndakigwamo kiki kuba bimeze ni uguhangana byaba ngombwa ukanashotorana nta mipfusho gahunda y'umunsi imeze icyo ni ikinyarwanda numva n'abana b'iminsi ngo gupfusha ibintu byayo ngo ngendiji I know what's gonna happen. nzi ibintu bigiye kuba Shoot me. bigiye kundasa bize kurangira turwanye aramurasa umusore bamushyizemo undi se kare kose yabuzwaga n'iki kumurasa yaramurashe fata ikofi apfuye nta ngaru And then hanyuma umugabo menya ari umuzimu we We're gonna fight. noneho turaza kurwana n'ubundi tu Gonna go your way. amurasa mu kaguru umugabo ajya hasi mu mugongo aramuhuhura ndetse tukirira inote ko tuba twaravunitse Then hanyuma uyu mugabo menya ari umuzimu we pay for ndaza gutuma wishyura Monica, ibyo yakoreye Monica na Sky his family, and Cody. n'umuryango wabo ndetse na Cody urabyishyurira aramurasa wapi menya ari kurasa amashaza That's right. nibyo To check your ammo. wagomba gusuzuma your ammo amasasu yawe ammunition iyo bahinnye bavuga ammo ariko ni amasasu ni nka bullets Should have changed the combination on your safe. wa munsi uyu mugabo ashyiramo combination muri safe cyangwa se imibare y'ibanga muri safe y'umugabo yarabibonye araza amushyiramo amasasu ameze nk'amashaza ku buryo urasa umuntu ukamurasa amashaza ariko bikavuga nk'aho umurashe yamushyiriyemo amashaza wari uri kundasa amashaza rero Too close, Arnold. tugiye gukomana abizi katurwane nyine bose ni abagabo ni abasore abizi n'ubundi bibiri ivuga ko umugabo azarya yiyushya kuya nari ngiye kuyatwara niyushya kuya yarangiye kuvuguruza imana bajya mu ngumi niyuhakuye kike bimeze bite bose bose ari abakomando kigabo ni igisore kibuka muri Expendables n'izindi filime nyinshi nashaka kukubwira kubw'umutekano wanjye ivi hasi barasingana buretse bari kurwanira miliyoni 5 z'amayero n'amafaranga atabaho niyo amafaranga aba muri filime gusa mwe mubona hasi terura deposan kanagira wapi box kick kivuna we tera wapi tera umugeri parika muri Muvezari Toma Nyiragwe bamwita Michael J White baramuzi no nkuko banzi no kiramuyora cyo ni igipagasi ntago kirwana nk'abanyamujyi kirayoro kirwana nk'igituruka mu nzara z'umujyi ntukarwane nk'abanyacyaro bagira barya kigabo kiramuniga box kirwana nk'abanyacyaro bakora garici ku mutwe w'umugabo kigabo giterana garici ubundi wo muri football uyu mugabo yizanye muretse Toma nyira mugeri mwe muri wa mwobo ugikuzimu umugabo yamanutse atyo mu mwobo ngo ugikuzimu uyu mugabo ni indwanyi baramuzi ubu n'ubwa mbere arwanye ubundi ntajya arwana yarabyiyemeje warakubita gusa ntago arwana kurwana ngo ni imico mibi wenge arakubita umugabo ariyemera jawe sigaye hano
gusa nanone yongeye ababajwe nuko umuntu ushinzwe umutekano nk'uyu ari we wakabaye yihishe inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi. Biba bibabaje kuba usanga uwagakebuye abantu barakwereka hashize ibyumweru hakuno ino wari uhari ni ahantu kumbe dore wa mugore Lesi. I'll be with you in a minute. Munota umwe ndaje ngo userive. Yo. Yaje kumwakira. What can I get you? Naguha iki? Hello, Dina. Ko umugore yisirinde izina ni Lesi? Smith. Not to be mistaken with the other Adina who works on the night shift. Ntunyitiranye n'abandi wakoraga shift ya nijoro. Yeah. My doctor says it's a good therapy. Muganga aramwe gukora mu kazi nk'aka ngaka mpura n'abantu ni ibintu byiza byamfasha gukira. Interacting. Hihuza n'abantu tukisanisha. You mentioned a doctor. What happened to you? Byakugendekeye bite? An accident. Nawe n'impanuka kumbuye umukobwa baramurashe aribagirwa ntagazi ko disi bamurashe. Wari kuvuga ngo yakoze impanuka y'imodoka. Giving out all my information like that. Sounds like a very smart man. He was. But he left me a gift. Umugabo wanjye nubwo yapfuye yansigiye impano. Kumbe kumva umugabo yasize ateye inda ka Lesi kagakobwa. Yasize agateye inda umuvandimwe we. Muvandimwe yakuko yasize ateye inda kano gakobwa. What can I get you? None se tuguha iki? Have coffee. Mufite agakawa se basi? Oh, Dina, may I borrow your pen? Waniza kuri iyo karamu yawe? John? Enda John. I'll be right back with your coffee. Ndahita ngaruka. Oh, and Lacey. Oh, Lacey. Everything is going to be just fine. Ibintu byose biraza kumera sawa. I'll be right back to take your order. Ndaje ngaruke mfate order yawe. Cyase commande yawe. Yazanye ka briefcase ndetse yicara hano. Turacyari mu burasirazuba bw'Uburayi. Kumbe yarageze gutya asiga kaga kese ke yari yazanye. Yagasize hano. Mana kungako nawe gakenyerereho nyine. Ngakenyerereho ye gakenyere. Barakansigiye ngo akenyere. Ehe. Aza kwicara hano. Katurure. If you ever find yourself passing through New York, look me up. Nimuramuka mubashe kuba mwagira muri New York muzanyureho. House of Pain. Muzaze kubaza yitwa House of Pain yabasigiye amayero n'amadolari. Cody's. Until then. Mugihe mutaraza New York yari John. Cody would have wanted that, bro. Uyaje gora n'uyu. Now it's done. Byose ndabirangije. Yarishimye. Amusigiye amafaranga ibintu byose. Ehe, yabonye ni foto. So you're gonna stick around? Ese uraza kugumina? You?
Nah, man, I'm looking forward to the peace and quiet of my own bar. Mwana ngiye kujya mu kabari kanjye nshaka ibintu by'amahoro niturize nta kindi. Yeah, for sure. Harya ngo kari niyo ko yego nzajya nywa byeri z'ubuntu tu. What? Peace and quiet, huh? Well, I heard you redecorated the bar with a couple of goons before you came out here. Barambwiye ngo mbere yo kuzinangwara ibirara bibiri byaje mu kabari kawe urabitimbura. I know. What I heard was you beat one with his own gun. The other you threw through a window because you were going to change that shit. Barambwiye ngo umwe yabanje kumwambura imbunda ngo uramukubita umunyeza mu idirishya bitewe nuko ashaka guhindura idirishya. Before you kicked their ass. Ikintu cya nakunzemo nuko babanje kubabwira kuri bakubita mbere yo kubakubita. Abantu bakunda gukabya amano uyu mugabo urigera avuga ati abantu bakunda gukabya kubera ko bakunze kuvuga cyangwa se bakunze kwizera ibintu bitabaho. Peace and quiet my ass. Mani amahoro no gutuza nta gatafari kanjye ntago mbikeneye. So ADS they asked me to take over Briggs. Can you believe that shit? Je bamamagaye barambwira ngo nze gusimbura Briggs abari ngiye yobora iriya unit Briggs yarayoboye. Briggs ni wa undi toro wayoboraga nabi. Bahise amagaro ya musanga bari ujye kubayobora. Nanone nakubwiye rero ko ibisanzwe Kimomo kibahana. Abamuzi nibamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ibyo gusobanura babimparire kuko ndasobanutse. Ciao ciao.